Kadom dormaditum neli chimatha the neli an rat support long jipu lapen neli ning masimatha the neli an subscriber long jipu 2021 March 1. This is the day I have created my YouTube channel. Hasud amen ke save ke klarbong tisopu. But hasud ke neli YouTube content apenge YouTube knowledge ahead ma ke do ilang. First video nili ke upload cheng la ke video lekthe marriage video. Nili YouTube account create lo sta nili hasud bang ke active the. Lapen nili mithang video chupunai lo how to make double roll video. Lapen kapre upload lo bonta subscriber lapen ke views bang ke lele. Anke nili isi nining matha lo hasud bank pen fraud call scam call dupik. Anke isi video upload lo chere tha kar bang lo. Laso video hello nili first 1k views ke le cheng. YouTubers akimilang por hasubang ning karong pik an. Anke nining along isi idea bang thilo ne karbang long tumpan awareness video siwan people pulo I have changed my YouTube channel name klarbong tiso to klarbong good life. Klarbong good life pun nili amen kecilong ke laki nili isi video keme siwan people lapen ke nili non puta hor biri cigarette sikhor hai chuche even kowe anda chuche laso penjok sin nili klarbong good life pomen kecilong no. Video one bomb pen 2021 December 8 laso ni bang ke nili channel 1k subscriber ke playing no. Anke puthot YouTube journey dam bom lo videos upload bom lo lapen ke inut bahini tum nang chini bom lo bonta down for ansose chethe lo athe subscriber lapen ke views bank ke bad be pin bonta neli give up edelo videos upload bom lo 2022 March 25 bank ke neli 2k subscriber playing dun thulo anke April achiklo bank ke neli third semester final exam to bom lasosi monetization ta nang chok dun lo anke monetization approve that pen ke neli ning karong bank ke kecihok ciputek tipin anlo. Ponta views kilong bang ke kom pik lapen subscriber ki bat seme der pik Sita ajak awareness video bang ke do pik lo bonta kaprek tu bang ke kom pik an. So ani si June 28 nili isi video upload lo nanglitum ning ke dog nai lake ahok ning ke dog koson pu. Lasto video pinang an Facebook long seme viral lo la penajok channel bang ke growth olo. La penako puthot nili 5 August arni isi video upload lo unsuccessful YouTuber. Laso video penang antum ning ka chingsam do within 1 days ang bom pen 10k views lero. Ako puthot plastic awareness why people smoke stop watching porn laha video content create pa mikalo within August month husi nili 7k subscriber an playing namro. Anke pinang an ni supporters lapen ke fan tum da dulo anke channel bang ke growth olo. Penajok 10k, 15k, 16, 17 subscribers me nangle bom lo lapen ke channel ni subscriber bahal koson si pa impress entertain anjuma nili chini lo lapen ke content create pa mikalo lasu penjok nili puthot non 20,000 k seme nang playing lo. So ni YouTube journey ke lahan lo. So finally thank you so much guys nanglitum I hirjume penjok nili YouTube channel 20,000 k subscriber playing alo. 20,000 ke do kilo hisab si unilo. So thank you so much Lasi. Kaya sun thak nang support vernon ansose nili seme bor ipot content kilang me story kilang me video kilang me seme wan buom po. So keep supporting. Thank you so much. Bye bye kadom.